laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. aɗa ustad o weltanama on jarnama fota e batte nde ɗo jonde labande yo allah holan ɗo yooɓo joddi muɗum ndi waɗa joddi aljanna o yooɓo ñande woni nafatawo jiyaɗo on jawdi wona ɓiɗɗo si wona on arɗo ɗo ko allah subhanahu wa taala e ɓernde hisunde e woɗɗitinde bid'a shirku e o waɗana yimɓe jentiɓe ɓe Allah mantifi muɗum ko deftere makko o wiisi ɓe nani konngol ɓe ƴettay ɓe gollitira ko ɓuri konge moƴƴude acca ɗon nden ɓe haɗito e boneji ɗi rawaɗaɗe ɓe yimɓe tawata himo kambani fi muɗum o wiisi ɓe nani konngol makko fi makko no yewte ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe huccita ɓe wiya qala satirul awwalin ay inchallah hiɗe gandintina jama on e kala waɗɓe reefi landagol ko yowndiri e mawɗu won ɗo haray no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 haray adi en fuɗɗare lande ɗen haray hiɗen jonna ɗo numéro téléphone ji inchallah ɗiɗo ko fi ko yowndiri e programme ji meɗen ndin ko laawol kisal woni ko duɗe ɗiɗi e laawol kisal sonnaɓe hisuɓe ko laawol kisal duhiɓe hisuɓe e ko fi programme ji meɗen ko radio e ko youtube e ko facebook inchallah haray no wawi noddude ɗiɗo numéro ji ɗiɗi 00232 492 80 19 65 ma 0032 497 11 91 haray ɗiɗo numéro ji ɗiɗi inchallah musidɓe julɓe tedduɓe si en noddi ɗiɗo e wawa humpitade fi programme ji meɗen ɗin ko laawol kisal mamo noddi numéro yumma meɗen on hajja fatmata ñippi wawa humpitade fi duɗal sonnaɓe ɓen inchallahu e neniraɓe wonaɓe wallidirede ɓen ton mamo noddi numéro téléphone an noon inchallahu o wawa humpitade fi programme ji meɗen ɗin ko laawol kisal duyiɓe hisuɓe inchallahu haray ɗen watta programme lande ɗen e juuɗe ustade en inchallahu haray attiɓe natude ɓen ɗo ɗen inchallahu ɗe guttana ɓe haray jama on no ɗuuɗi nder ga kala ɓe lande muɗum ɓe ƴettoyaka hara ɓe feytinari inchallahu so tawi jon juma on jaaɓi haray yontere hannde kadi inchallahu haray ɗe wonde ceernoɓe meɗen goo haray jama on no wawi wadde étoile 61 inchallahu tawi ko lande hawjirade kadi hiɗo wawi contactude yumma meɗen hajja fatmata ñippi ma hiɗo wawi addude ko privé inchallahu mais wawa feƴƴinande on e ceernoɓe ɓen ɓe wawa wallitade inchallahu aywa e nam haray ɓe natuɓe ɗo makiteɓe nene Fatima Sow assalamu aleykum. Naam wa aleykum salam wa rahmatullahi ya ukti bandirawan ko tooli. Ok honno min komi nani komi faala landade par ce que mi nani ɗo ɗo ginna honno so hewti kadi ka dewle ko ñaworde so tawi no honno exemple ange modi mani so haaɓi so haalani mawɓe makko ɓe honno ko probléme ɓeyde to tigi tigi on hara o faalaka e nene makko anda joni noon hara alamo haalana hay goto si wona honno tajjinoɗa noon ko sa yeehi toon si arrange o probléme on ɗon kadi ko honno hara waaji ɗuɗon on tigi e fee ɗum ɗo jasakillahu hayran ko honto e pays ji ɗi wonɗa minen ko Amérique me woni Amérique United States ok haray on ɗon mo alhaali mum warwiri noon haray o ɓiƴaki taw fi yawgol ka justice ma ɗum ka mairie e ko nanditata e mum yo ndaaru imamuɓe ɓe o tañƴini no feewi ɓe o tañƴini wowlay goonga ɓe o tañƴini no ande fi affaire dewle o wullitoyo ka ɓen ɗon ma o yaha ka musidɓe makko ɓen kanko debbon o wullitoyo ka ɓen ɗon ma o yaha ka kawtalngal o wullitoyo ka ɓen ɗon ko so tawi woni famille moodi makko e famille makko e kawtal makko e imamuɓe ɓen ka ɓe juulata ɗon so tawi ɓe ɗo fof o anndi aran sottaako haray woni daruri yawgol hannde kadi noon ka suudul ñaawoore ka suudu laamu alyahuda e annasara woni ligoy awa ka justice ɓen ɗon awa haray taƴanamo kono en tant que goɗɗo e ɓeeɗa waawaymo artude haray autorisaka yawgol to taw haray ko ɗoni jaababuye ma on banndiraawo won Amérique wa shukran jarama bo Allah ko baraji aɗa joddi hakkian onon kadi on jarama yo Allah yoɓon ko moƴƴi haray ɓe wasi o jama o inchallah haray fii ko programme dewle ɗo haray si tawi on tigi yettama e no andi ko ɗo ɓe waɗata waliyu e haray waliyu ɓen no woodi seede ɓen no woodi ɓen ɗon seedeɓe ko ɓe waɗante ko fii sifa ɗiɗo piiji sili waɗi yo seede ɓe nodde ɓe wallito fii no dewgal ngal moƴƴira haray kono ko ɓuri kon laɓede koye couple ji ɗin ɗiɗi ekkito wawugol arrangugol probléme ji muɗum ɗin ko galleji
hara wona piiji ɗin yo yaltu ko yaasi kala ko yalti ko yaasi hara e nambara woni e muɗum hara hiɗen toro jama on yen ekkito yehen ko jikkuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yehi to en anda ko galleji ɗi wonirte inchallah nam haray ɗe guttana ɓe musidɓe meɗen ɗo kadi ɓe numéro mum lannitori ɗo ɗen 597 assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi on jarama go sage on jarama ɓe ɓure no haybi wa aleykum salam nala toon on jarama batte nde yewtere ɗo yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude ya rabbi amina ya rabbi haray miɗo mar ɗon lande ɗiɗi si tawi ƴay kono la lande juutuɗe inchallah haray landal koko jababuye juutata inchallah haray koko yowiti ara nun ɗum wano o aya ka ɓe bismillah ko yowiti e o mawdu ɗo tigiri ka Allah daali ɗo ka raɓɓindingol hara inna laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata landal ɗimmalngal koko yowiti yani e par exemple hara woti no ñamude ni nodda woɓɓe e téléphone ɓe innama ñaamen ko on woti hani jabude ɗon hara ɓayru hara otino inde ɗon awa ka ko on ɗum wiyata ɗon hara ɗa ñamude goɗɗo woɓɓe no ñamude ɓe noddama téléphone noddaɓe téléphone ma ɓe noddama ɓe innama awa are ñaamen ko ɗum ɗon hara woni lande ɗen on yafoto inchallah assalamu aleykum jasakumullah hayran kon to won ɗon o Irlande Dublin Irlande ɗum jasakumullah hayran landal aranangal ko Allah inni ɗon laysa aleykum junahun wonaali no fawi on bakkato e ɓittere an ta'kulu jami'an aw astatan nde ñamoton haray ɗon hawtima e ɗon serti on ɗon aya ɗo o bonkondira e bayana meɗen on bal on aya ko ɓeyduɗo wallude bayana on noon ko sahabaɓe ɓen nde tawno islam yamiri ko yo hawte iɗon nande lan islamu añiyomo be ñaamu feere haa yehi tawi noon jooni min Abdoullahi Kala mi aray tawa miɗo weela ñiiri ndin no jooɗi kono ɓay tun islam no añimo beeyo ñaamere min en tant que meeɗano mi hawtida mi ñaamata tawi noon ɗon kadi won tisattende awa Allah addi on ɗon aya sulhini fi wonande ɗum ɗon ɗon laaɓi usage wonande goɗɗo no yewtudude e goɗɗo téléphone on wiimo aru ñaamen haray ɗum koko yewtira jiño tun ɗum koko yewtira yo ɓernde welu tun yo yewtere welu tun haray ko woodani on wowlanaɗo ɗum ko yo wiw jokkanen o tawiw awa miɗo arde ɗon ma buganolan ɗon ɓay ɗiɗo fof ko mustahil so yeggi on taway ko ɗi fenande ɗi wonata yo wiw jokkane en ɗon haray jababuye yewtere ɗimmere nden ko ɗum ɗo woni ko haani wi'ude ko ɗum ɗo mi faami e jababuye lande ɗen ɗiɗi walla alam ɗo hiwroɓe Irlande ɓe awa ustade on jarama buy albarka ɗo laaɓi fof yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude ya rabbi jasakumullah hayra assalamu aleykum warahmatullah amin addane landal gotal o noon ka radio ɗon fermen noon ane gotal eyo gandi ko yette ba ɓen gollitano oustad aywa inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe haray no nanirɗon nen oustad e makiri ɗo ni haray jama on no nder gaaɗe en hiɓe faala landade buyi kono haray hande kadi ko landal gotal on nde ƴettude ɗo si joni juma on jaaɓi haray yontere hande inchallahu kadi haray ceernoɓe meɗen goo wona e nder ga ɓe wawa e wallitade fi jabagol lande ɗen haray kala ɓe lande mum ƴettaka haray ɓe settinari yande saabi Allah miɗo uditana ɓe hikkitiɓe ɗo inchallah nam ɓe makiteɓe ɗo ɗen ba Mouhammadou assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum ustadine ok inchallah joni ko waka 31 29 décembre 31 e 1er janvier mi yehi joni karamokoɓe hewɓe e ɓay ko noon wawata yewtirde no organise ɓe naɗen jour je ɗon tati joni ɓayal yewde e nasara no wadde fête ji maɓɓe fettina flambeau ɓaynaɓe fotti ɗon joni e juulirde ɓe waɗa bayana ɓe jangga ɗuma ɓe waɗa ni e ni ɓay ɗon fama taw haray miɗo landi ko honɗum islam o wi ɗon shukran wa jasakumullahu hayran wano laggine ga ɓe inna ɓaynde ñalande ɗa ko 31 enen waɗen bayana di veille ɓe bayana jemman fof haray ɗum haana haray ɗum sella ma wigol ɓaynde ñande ko 30 maɓɓe nden ñande mi hooray ko yo taw a waɗira dewal ngal i wi'eede hannde ɓay kamɓe hiɓe yeddude ko yani 31 décembre e 1er janvier
ko chronogramme ma ko kala ma wowiri non na ya tu na ya be tu na ya kansu yona hara ko kan tantimma gonno ni masala ko kanyu tantimma ko ha e maddo ni golludude ma ko e ley ko e maddo on da golludude hande benni ya taati ara do ngay nata ya kono na ya wiu a horay fiba hande be wadde hunde taari tawi yaada e korkama ma hande a wada e bayana tay a wowa no wadde nde nyande ara dum don fo ko façon yani inano inna enen kadi waɗende ñande bayana ma waɗende ñande kadi hunde kadi ɓay e ma programme ɗum nde ñande ɗiɗe wadde wa jasakumullahu hayran musidɓe julɓe o anniversaire julɓe ɓen no ukki ɗum ɓe lande no tampini on tigi fota anniversaire ka mariage maɓɓe on hewtiti anniversaire ka ɓiɗɗo makko maɓɓe on jibinaɗo on hewtiti anniversaire ñande ɓe naati golle hewtiti anniversaire ñande o laami e hitande nden timmiti sifa ɗum e ko nantata e ɗum ɗi piiji ko renagol enen mi lanɗoe mi jaaboro landal waɗugol anniversaire ko ɗum woni mawludun nabi aloyɗon gelade eɗen jenti on oustad merci mawludun nabi anniversaire ko haaɗon naissance prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam islam haldi fotti ɗum ko bidia ɗum waɗetaake waɗugol anniversaire ko ɗum woni mawludu ko gootum ko haala arabu e haala français yani ko anniversaire ko nelaaɗo jibina kon ko ɗuyete mawludu islam ni ɗum ɗon ko bidia wattaake hara ko anniversaire jiwum makum dagoto hara ko anniversaire ɓay ila lamɗo ƴetti laamu ngun timmi hande hitande ko ɗum dagoto hara ko anniversaire ila ñande natuɗa golle ma ila ñande gaynuɗa e jangude ma anniversaire ila jombindirɗon hara ko ɗum ɗon dagoto aljawabu la anniversaire on o foppuno o fotata fodde ko o bidia o tawaka ka diina wota waɗu sina ɗum nelaɗo waɗayno anniversaire jibinegol muɗum ɓe waɗayno anniversaire eggugol maɓɓe grand jour eggugol maɓɓe ça c'est grand jour ça ɓe waɗayno anniversaire ɗum kono ɓe waɗali ɗum ma ɓe waɗayno anniversaire ñande ɓe uddutuno islam natuno Kisra ma ñande islam natuno Misra ma ñande islam natuno nokkel kaare e nokkel kaare ma waɗeteno anniversaire fatu makkata mi jite ɗum fatu makkata kanelaɓe en a yaltinaɓe artitiɓe naadi dina jam walike tallike ɗiɗo fof anniversaire watte ka tawi anniversaire dagaki e ɗiɗo o naafi jiwum an kumma jiwum ma kumma jombindirgol ɓeeɗangol mamagol oɗangol ma ko hande timmi hitande ila baba men maayi waɗen sadaka ɗum fof ko façon anniversaire arayno harmi tamaman embere gandal angal wallahu a'la wa a'lam nam oustad on jarama fota yallah yoɓon ko moƴƴi nam haray mbiɗo urtanaɓe allahumma amin inchallah ɓeɓe numéro mo lannitoɗoɗen 996 assalamu aleykum numéro France assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah ustade assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah isaka bari homɓe wonɓe honto isaka bari guine équatorial hassanan isaka bari chargé d'affaires information ka duɗal whatsapp nam ara no hewtno ɗo salmin ko weltano moƴƴa yallahu ɓeydu ganduɗo waɗa barke muɗum amina shukran li musharakati ka ma'ana barka ko tawi kon a participe oɗo bayana albarka wa jazakallahu khayran ɗo hiroɓe guine équatorial ɓe jarama albarka boyi allah hokku en belade e jaam allahumma amina a waray ɓe kal harkisal ko ɗo woni chargé de information o e nder duɗe an ɗen ka whatsapp shukran jazakumullah khayra oɗo ko weltonagol en ari wona waɗugol landal a waray tawi no hawri accitalla ɗo joni min kadi allah yallah ko moƴƴi nam haray mi wuttana ɗo ɗen e toto petare min accita musta inchallah nam ɓe makiteɓe ɗo ɗum nene fatimata binta assalamu aleykum oui assalamu aleykum aleykum salam nene fatima on jarama ustade on jarama jon wonɓe belgique ka radio on jooɗi ɗo ok ko tooli awa
aray ko mi weltano on ɗo ko yewtere nden aray faamike moƴƴa aray landal langal ko ko goɗɗo ni yomi landano mo jiwu makko kon o ñaamay kono ñaamo ngon o ñaamirta kono golle ɗen faydi ko gollirta kon fof ko nano ngo joni haray ko honno waagi ɗum mo haray ɗum ɗon jaababu yewte simple nene Fatima yo jiwon kon eto sutta gollirgol golle ñaamoɗe ñaamo on anndi golle ñaamo no ton golle leeɗisiiɗi no ton wono masalan winɗo tiiñuɗo nokku ñiiri ndin maafu ñiiri ndin sooru ñiiri ndin kawreere ukkuma ɗin ñaamu yaru ko ɗum ɗo ni golle ñaamo amma fii tun ƴettugol kumpaani hunɗa ma pepagol ɗum ɗa ma sottingol ɗum ɗa ma joga groupe fitta ma jogagol lincum kum mawla nettoya ɗum ɗo ko golle nano no toon golle ñaamo no toon yo ekkito seeɗa seeɗa ka golle ñaamo ngon yo ekkutungo mo gollira seeɗa kala ko tawi o waawali few Allah no anndi o waawali ara o windantake bakkatu Allah no inni fattaqullaha mastata'tum hule Allah haa ka waawuɗon ɗon aray noon yo eto gokku ɗo yo o mawnu haa wona o maayi o tawi Allah taway o waawi sansude fof ma awa taway o waawi sansude ko ɓuri ɗuuɗde ko haray ko noon ɓe jokkirta wallahu ala wa alam ustaz on jaaraama yo Allah hokku baraji ɗin amina shukrana jazakillahu khairan aja Fatima Belgique naam wutana ɓe makkiteɓe ɗo ɗen nene Mariama Siri assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ustaz en ala toon yedde Allah re ustaz alhamdulillah en Mariama Siri ɓeygure no hayfi ko wonɓe on to haray ko wonɓe Belgique haray ko ɓe nani koyto mon ɗo woni ko weltini men fota wona seeɗa haray oti annda on kono jentike ko jantuɗo buyi ka ɗumaji oti jentike moƴƴa ɗon kono baynani hito mon ɗo anditi on haray ko jarnugol on tu weltano en tora Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yobbo ko ɓuri moƴƴude en joddi haray wonɓe ɓen ɗo fof heɗitade haray kamɓe kadi ɓe weltanama haray assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam masire Belgique shukran wa jazakillahu khairan yo Allah weltan en ɓuri ko an weltiɗe en ya rabbi wa shukran Allah aray ko yimɓe ɓen no ɗuuɗi gaaɗe uttano ɗo ɗen ɓeeɗo haray acciden ustad inchallah haray jama on fof weltanama haray mbiɗa uttana ɓeeɗo Cheikh Ibrahima Sow assalamu aleykum wa aleykum salam barakatuh jazakumullahu khairan marhaban yo nala e moɗon toon ɓe gure nde jam toon tana wala eyo waɗa ko mi nani batte makuji moƴƴi gara miɗe weltani fota yo Allah lando yuɓon ko ɓuuri e moƴƴude amin ya rabbi maray min landal angal haray ko fiiɓe yimɓe waɗa ni si goɗɗo ni so heeɓi ni fatude mi yiyay ni yimɓe si woni si ɓe ƴawtude ni mi yiyay yimɓe ɓen ɗo yaha ɓe moɓodira ɓe sooda coñci ɓe waɗa valisije yimɓe ɓe mottodira moƴƴare miɗo landi ko honno woni ñawore ɗum aɗa ko landal angal ko wiyete kon ƴawgol keygu ka noon tigi mi fodi on si Allah jaɓi jour ikkotoɗo ñande mi invita ka laawol kital ɗo wo ko bayana bidi'aji ukkaɗi ɗin e nder dina men kan bidi'aji ukkaɗi ɗin e nder haajuji men ɗi ko fii contre bidia spécialement mi waɗatamo haadara hikkoto ɗo on inchallah wono mi waɗiri noon contre nanditinagol hewde nasara ko raɓɓiɗi kol hannde ɗon ko bidia gollitirtaake jooni noon ko mawɓe musidal ɓen tigiri woni no légalisi ɗum jooni waɗete yawgol futu aynnayi o jibi waɗe valisije miran werte tonki paake ko nantata ɗum bidia tamaman haray ñande mi invita ɗo wo ko bayana ko yowon bidia ko yowondiri ton ka fatunde bidia ko yowondiri kon ka hirondir fatunde bidia takkaɗo ka julugol fure bidia takkaɗo ka jombene bidia takkaɗo ka juldeje bidia takkaɗo ka ƴawgol e bidia takkaɗo e wonande heyniɗo on bidiaji takkaɗi ɗin ka jooɗagol teyngu ananayi ɓeyna mayi yollemmo ka ndiya inchallah haray ko ɗiɗo on komi addoyta inchallah ko bidia tamam wa shukran
Naam haray Cheikh Ibrahim haray ko ustad en fala famingol do haray en don golle ko jeyaade golle bidia haray de ala nokku ko de jetta diina kan e bal haray no iñini seeda yo tawta goddo modi makko feƴƴinayi yimbe be ngara e wadugol welwelo nde nyande haray nde nyande ko nyalaande suno ko tawata on tigi si heynike o jawi kengol ko waawi ko torno Allah modi makko hande kadara o seedi e ɗum ɗon si goɗɗo goo no woodi ƴettamo haray ko ɗum ɗo woni toon nden ko selli kon amma ɗum ɗa fof haray ko ustade en faamini on ɗo haray ko hunde nde tawata nde ala hay nokku ko nde ƴetta bal ko fefindade diina kan fuɗɗita inchallah inchallah haray joni jarama joni Allah ko baraji nam haray ko ɗo wonɗen hattude hande haray luttuɓe ɓen haray no tora yaafuye si juma on jaaɓi inchallah haray juma yontere hande kadara ceernoɓe meɗen gono ga haray en weltanike jama on e ustade on kadi o weltanama fota e batte ndeɗo wakkilare tambitagol ɗeɗo duuɗe tambitagol e fiikaɗo diina allahu lan ɗon tambito on ha o arsika en fof natugol ko aljanna haray miɗen salmina ɓeyguru nden miɗe wiya yo jam Allah e kisal makko on e meɗen inchallah ena musidɓe julɓe tedduɓe haray on fof on weltanama on jarnama haray inchallahu min hatta fe on ɗo haray en juma aro wonkati haray ɗen anndintita jama on inchallahu fiiduɗal meɗen ngal ko laawol kisal sonnaɓe hisuɓe ko laawol kisal duhiɓe hisuɓe haray hiɗen marton darsuji gilandema e tenen ha e alatti ñande wo ñande haray kadi hiɗen marton ñalaɗe hara ko landude e jaababuyeji haray kadi ɗen anndintina ceernoɓe meɗen heewɓe no ko page meɗen Facebook wonɓe wadde darsuji haray jama on no wawi jokkitade en ko page laawol kisal inchallahu e ɗen mari ceernoɓe meɗen heewɓe wonɓe waɗa nden toon darsuji ɗo jeeya e maɓɓe oustad Aboubacar Diare docteur Mouhamadou Wuri e Cheikh Oumar Bari e ceernoɓe ko wona ɓeɗo haray ko oustad Abdallah Belgique en oustad Amadou Ba en fof no nder toon oustad Jakite en wawata limugol ɗo ɗen ha hattinen ceernoɓe ɓen haray jama on no wawi yewde toon no wawi yewgol kadi ko YouTube mere inchallah haray ɗiɗo bayanaji feƴƴudi fof haray no toon ɗen on tigui wawa heɓude nafooreji ɗuɗude e muɗum inchallahu ɗen hatta fe on ɗo ɗen andintina ko wonno ko micro hande kadi ko Cheikh Abdoullahi Kala ko wonno ko technique ko yumma meɗen Hadja Fatmata ñippi wondude Cheikh Mouhamadou Aliou Bari e Cheikh Alpha Oumar Diallo e musidɗo moɗon Abdoullahi Diallo haray min hatta fe on ɗo mi rewe noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal